Kardon Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arju Ponitha Dwarbagori constituency ke parlo Bamon Bay LP School aputhak lamklar kipipon Mati jong ni Bhaisir Keb Arni diring PS angkang Bamon Bay LP School aputhak education Richard Tobi aphan APHL siatum Bamon Bay arong kahumri damben lamkar bokpon aputhak diring local president Rajan Ingti ahin pen Bamon Bay LP School aputhak lamklar kipipon Kajurong apen Risan Ingti Korbenglong News Si Dwarbagori herangke bitung tumpan pini nele tum diring mate Dwarbagori constituency ke arlu diring polling station long nele presiden nahin pen ke phapon angko kalam thegela pui khan lo ke damtang nipli phopra EPSLC a Facebook page long ke post alam the putha Bamon Bay LP School along Karbenglong Autonomous Council Education in Charge Sir Richard Tobi phan ke pa phopon alam the puthak Bamon Bay LP School long Pangram Su alam thege lahlo je nili pini lamklar mate lamwoi kipigang tung ke lalo je labangso school labangke education ek arona teng penke la so school pagran uni athe haladak don pliwet lapen student dawi lapen labangke pini pinabe school pugali peneng peningkan ingkoi thongkep aprang pen lo DPP hut pensi school ke bipon setame haladak school bipon pustame haladak ka school abe amastor be lapente a student abe lapen 2011 naningkan si labangso building nang pagran lo setame piniar ninta amastor abe lang athea bangke haladak amastor ki PG anom puridun de labangso school ke pagran mate labangso a school along master kitoji arong anom salong puridun de athela dak don piwet kachukim pensi isi a school kikim don piwet pote nangletum rata tum sitami mathatha bangkon si osomar doji ma lapen non ke bangkep bangkrisi mate bangkrep ho ane asomar ke do tum ningke school kan hap non penangana district along bangke penangana school ke kang hap mate kimar la so school pe ha so school ke pachirap humni pen ihum ki bi la bangso aron nange bi la sila bangso bangke EPHLC tum inglong ke dam mate meeting itu dam pen nange wor da alang letum hada kondisyon bang chini pa mesi la bangso Facebook page along setame ba birta long pusta bang SSC department mate education department pen isi proposal nang hang si dak don ko an doma school asmar mate student bang ko an doma hadak school bohai un maun ema pulahai a proposal nang hang pen si pidun si pini la hum thom mate hum pli school ke pini lo than bom lo la si hala bangke lahai a ron along puridun de dat posin ilihin pen tanon tak klemun thek thek lo la pen ko mamia leader mua kapreka in charge lenang tang sita hala bangke konania party tum lenang claim pustamela bangke ke claim dia ron long si puridun de dedi la sinelihin pen pini la bang solam the puthak lam klar kipi along bangla puan sing ton ko kardong West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Multi Utility Building Conference Sola Long Education Awareness Program Kedengpon Charlie ahin koson si kapaprang don thegjima labang so puthak ampar chung TGC Badong TGC Tirkim TGC Hamren TGC Rongchek TGC lapen umchera TGC alothan bang atum chingrum pek pencherok tok amai kang nipon lothan bang atum ta koson si ami thanga sai ke klem pimiji aphan chingwai ching saipon aje hak than bang mati teachers atum ke ami thanga sai kache klem kli kache damte atum ta do anut kapre ka phansi alarsi chetoy dun lok titi lasi la so abang ke avidet nangji pusi pherang kya thengno nang pachini dun lapen labang so mai long penang an ke the ki dinga tum sidami chetong dun
Hamren pen Borson Tiso, Karbi Anglong News. Puthak bangke nilitum higher authority tum apan approach bomlo nasila bangke higher authority tum si insai po nilitum West Karbi Anglong long BLO FLO lahai kitang list do laso list ting pen nilitum higher authority pen se chipachini po lasila bangke authority to authority bang nang chingwai people lasila so ang ding bangke alang letum ahin pen si kemesen ya siding pon po sining chithelo long abdo sidu la so mate sector liya teacher ala mane ala ke to ya putha laso puthak bangke proxy teacher po se punang kokpo mane teacher bang amithang damde mat tangka kipi pen bangpan kipi yong se lason do pulo tangte la bangke nili aprang se tame ningjelo la bangke na hok ahin be se nili tum ka dia je alam thema se avelo la pen la so report bangke nili tum jong si laso theklong dak pulo tangte la bangke chok che thektik lo la se crime lo lake la se lasona than bang yo se theklong pulo tangte nile tum ke official disciplinary action bangke lage deng konang kokko la se non nangle tum media atru pen nile tum kachoning ri pen kala hello nane na da jong se lasona teacher claim bomlang ko do proxy teacher ka engage do puto la bangke awedan nagi lapen ke authority bhenta labang so bangke pasik sakse de nangi lapen ke lokacher li along klam ben bangke laso bang kachera pa de nai proxy teacher palam famous klang de nai la hello Karbi Lochar li jutang ateran atum pen pherang ke amai ke phapon. Non ke wangji mati jonga chikloni phai crate rock pen crane kep arni an all Karbi Anglong inter college competition di phutar langso alongsi pedoponji lasi kedo ana college ateran atumta chisik chedang pen kedo dunji aphan pachini pon la pen rong aje along alir acham kipi dun pen ke wangji korte injir do ana phanta methang Karbi apindeng pen chipindeng ra ke wangji aphansi KLJME phu singja tiso kongchon bang akas rongpi bidisar hingchong tiso atum pen pherang ke amai along ningje pon Fransi, nanti tuh hancur part gitu loh. Ini miri tuh nanti pating, nanti tuh kayak bangkot. Bini tuh miri tuh nanti tuh nanti panangkok alam tiga lah ini. Anin kan bang ason. Pendeng lihat sih tapi all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition. Cengi dog loh. Jadi media hin pen kepasini alam tiga lah ini. Pendeng apa ke और Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition के पास तुझी लपके के PH तब तारा लंगसु तबन आर्नी बंके 16, 17, 18 December 2022 ऐसा कॉलेज दिन तो मतलब एक पास नहीं गला लो नाली तुम तमें किसी चीज़ तम बिनो बंद लंगसु और Karbi Anglong Inter College लो ऐसे में अपन cepat itu dipansi itu masih kami hidup minang kilo apa ini tuh KLJ pen Karbi Anglong ada akan ke pachini gilan Penning 6 और Karbi Anglong Inter College tarlang so awar long siduji sebang so warong ace hut nang kalang dun pendang lok katu ka bang kubang tituman tami tumai hin pen pachini gilan nang kalang dun hong klamor long nang dikang kang pede ji pachini tumai dot me pachini long tapi me methang pinting sumpot pen cikthang pen bang so और Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition rong aja nang ilang dongji pasi Central Committee intended chuni ri aben labang so rong aja long tenengan indeng pro kanang kili irok labang lalu itu mong nang cerap dun kai ke BDC teneng pitun la ke itu KCS ahin pendang kai ke BDC ri nang pitun labang so aja mek dino tu lang itu mensi itu man anak pachini lo mate nang ke toyo aben di sondak tanah cerap dun dolang JLF dun dolang labang sondak ke PLA labante ang ton pinang ceram dun tangkam akan tang lok la bangke Karbi Anglong Autonomous Council ahin mensi bang so orang aja long bangke anin kan bang kami nang ceram dun lok la bende peneng 6 or Karbi Anglong Inter College kami Karbi Anglong Autonomous Council ahin mensi penangan ke dodi ko kelong bangke alang itu mehin mensi nang ceram bangke tu dun Romon terang na horjan dili terang arong asar sar kaching thipon Matijongni phainiar kep arni lakhain koresi Borjan constituency ke parlo na horjan dili terang arong along Romon terang sar kaching thipon Lason si hakoru kasen aron atang ke pathik pon aron ateng pen ke klem kedam ason si kedam tang ko ananing kan pen loni rong rup chokim pen sar nang chobom mate karli tang rasing terang asopo Romon terang puthot sar kaching thimate kache sopon thu
Bangso amay long karbi rong asar amay KRAA tiripi meiphu Dhorom Singh Terom Binut Ingti Kathor KRAA dun meiphu tiripi Dor Singh Hanse Chunbang Borjan Hawar amay Harlongbi Ingti Kathor Borjan Hawar amay Kuligao arong asar Babu Ingti pen chenglo Prengjam arong asar penta nangche tongdun anparta chin thong asar rong hang asar klengdun kleng sarpo rong basa pi ke theki dingatum sinami chetongdun Labang soha rong mati na horjan dili terang arong hako phupi akai pet rong asar kecho rukasen aron choklim ke pathik bon atengsi nonromon terang sitami sar kecho aron choklim pen sar chesu mati jingthi pon pemi pen mesen pen pachun pon bukajan pen sar kurube Karbianglong News Orang so dili terang arong along siso mate sar kacing chihek pen pachini Ferangke korte tumpan nasipini dak nang tum ferangke nang dun pen nang kar jolam the dak dili terang sare ba ye tum 2016 tala pachini je sarchi sunangi sarchi penangi jolam the selang tum apu hut dak pini romon terang alang li pini sarchi su alamang kalang ta apur asar ahin pen apur ki mu pen chingthum jelang ta pini sarchi sulo sodak the karbi aju tanga jobat ke tung sare baron ke kasada rona teng si alang li ga pini dak chingthong le chorang le cho ang parta dak sergote ro sa tum chi to lo hok pet pet alang li pini sarchi su lo la pe sodak si ki wang la ri an sita itum karbi tu an ke Kasada rona atang pen si hok pet sar chbane hok pet pen si sar chi hok du nai matang te ditum jong si uwe pli dak nang le rok pote sar chi su si kimi asi asobo thak alang le ta romon terang ta aning klar sap pen alang ta apurun chilang pen alang ta awe chok pusi pini sar chi su lo sona raksini lung ta hok pet alang le sar chi su warona teng bangke bangun se polun patimulo pada tumta dak cingtong rong hang pendang lo servo de macetong dulu asoro rote pensi alang le panta pinap dik pada kali alang ta sar lo busi itu hokon por servo de rute do ansita Khotkhoti along ke ongdong heroin mati drugs lapen yaba tablets kene ponlong Kedam tang mati jong ni phainer kep arni ajoapor Khotkhoti police station ke parlo Khotkhoti SBI athengno along naka checking keton kelang asai kedeng ahut humni amotor mati truck along pen ki ongdung heroin mati drugs lapen yaba tablets kene ponlong Labang sokiri kakuruk don asai kedeng pon ahut suri thong kep yaba tablets ihum atrak bearing registration number NL02N3758 lapen ihum atrak bearing registration number MN019912 along pen hom phokebra phosabun ahom along ke thabet 757.15 grams heroin mate drugs nepon longlu bang so along saike claim along kaching nang check atum amen Islamuddin artaninkan inkoresir kep Asar Buramen Alaluddin Arong PS Lilong District Thaubai Manipur Lapen Mohammad Samir Artaninkan Thongkebra Gethom Driver Asar Bura Amen Karlitang Sanayai Arong Sora PS Kakching District Kakching Manipur Mohammad Manaubi Artaninkan Thongkebra Pho Asar Bura Amen Mohammad Ajaman Arong Thaubal Moijing PS Thaubal District Thaubal Manipur Labang Kethom Kaching Nang Chegatum Manipur Asor Pusi Pangthekpon Bangso keton kelang asai kedeng along cherap chetopon C20BN CRPF U Chita Ravi Gill AW Civil Police labang so drugs don Superintendent of Police Karbi Anglong Sanjeev Kumar Soikia John Das APS SDPO Bukajan OC Khotkhoti atumpen chepari dengpon Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe Amithang Department Asai Hem Along An Kachihumridam Matijong ni Phainer Kep Arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe Phuloni Along Handloom Training Center Asai Hem Along An Kachihumridam Bangso Asai Hem Along An Kachihumridam pen penang an kanahok chethek pon longsi nonningkan kimi ke wangloti aprangsi Handloom Training Center Asai Hem Along Boundary Wall Lapen Barpi Barso Kedo Adim Lapen Handloom Training Center Asai Hem sitame akimi kimpon popusi chechak ponlo
Lapen Phuloni along Handloom Training Center asai hem along ke klembang phu bang phi atum sitami ake hai em madhuram lekthi kachi humri dampen ning ing sampik am lo pusi pherang kya thengno ning jepon Habar kya pen Sivaram Kro Karbi Anglong News Asai hemta na chipuri glo pini pen batahini lo niliwa ini ke pini ke bangi lo puson alam oi aprang ta meni lila da problem somo kane sab chini pon lablo sta nada office ke to employees atumta mithang asar je banglo plong te la tumta ningang samante ningi thit duko anutinda masi ni mithanga dungu pop che damrai lang se bangrai lo ni na tum thekang lo nada problem somo kha dupe hemta bipin lo la pen la boundary wall ta velo si nilifan karbianglo autonomous council ching hunai cm sir dr tuliram rongna handloom and textile department nilifan langachari fan nang pidet pen em kelong pen nili along tin adin asai hemta chipuri lo piniana bang bata hini lo ba si dat non ke bang yani kana bang ke pating tu monje pani ni bori kon ko ren papjin pen engineer fan nang toy ko da boundary wall lapen building lapen ada jitu chukama tum lo sakui claim tum sorlo sutum training center pina parpi barso din tawe tum ekdom mane jinsu mimi si ke bang yani bang si mission ni matha pon nang tum da so lo mai chitong dun ko churu lo lapen ge lili long na chitong dun ching honai chin thong IMC o visit kro ke hai lang ni tanang tong dun lo mi piglo lapen ge tu dak nili tum Bharatiya Janata Party social media convener lo Vida Singh Rongpi lang ni tanang chitong dun lo me lo nili matha pon ko la Phuloni ke first preference lo handloom and textile office bang ke bang ni kan bang ke taxi la so Sala kimi hemtong construction dun pe pama matela rebuild laga awasta pipin na pela kota hai hui ta sa tangka lam du kong mati di si nili ka du vela me ni ye la hai ni ta chini ne le lo chini lo sita me khorcha lam nang ko paisa lam nang ko as per ability of fund la lang pon po ta me ki thing si bang la office bang dorkar mati office bang ni open po boundary ba si son peneson open po kamang me comment tu pen sa ni pangsing lagi morning action plan lang kok pedi morning action plan Thela non ke non bang ga lo gram tang action plan ke deng tang ko ni no ne akam che bom ta non ke bang yin kan bang ke la ni li hoi pen cm sar pen pe ni ko la da mission asai hem ki biji pan bore ko terus